Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu minsi yashize hari kiganiro nari ndi gutanga kuri live yanjye ya Instagram. Mashallah, nshimira bamwe mu bavandimwe bankoreye tanbiye. Bansaba yuko nasobanura kuri iki kintu neza kigendanye na ese ni byiza kwidua umuyisilamu yayisoma kiri mu sala cyangwa se yayisoma maze gusari sala yarangiye. Igihari dukura muri hadith, hari hadith y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nari nigishije Muadh bin Jabal radiyallahu anhu. ubwo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amubwiye ati ya Muadh, yewe Muadh, la tad'anna fi dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Uramenye ntukaje umara isala yawe buri ukuyirangije ku mwisho wayo uretse kugomba kuvuga ya magambo Allahumma a'inni ala dhikrik, ay Allah ndagusaba yuko wantera inkunga mu kukwibuka, wa shukrik no kugusingiza no kugushimira, wa husni ibadatik nanagusaba yuko wantera inkunga mu gutunganya ibada ngukorera mu masengesho ngukorera. Iyi hadith irimo ijambo dubur, iri jambo ni aqib, nyuma. Bamwe mu bamenyi babona yuko iri jambo risobanuye mbere yo gutora salam, cyagiye umuntu amaze gukora shahada tahiyat umaze no gusabira mtume, ko ariho hantu heza havugwa muri iyi hadith wari ukwiye gusoma ino dua. Abandi bamenyi bakavuga ko dubur ikigamijwe ahangaha nyuma ari nyuma yuko umaze gutora salam. Ariko nashakishije hadith iyo ariyo yose yaba ivuga yuko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yaba yarasabye dua nyuma yo gutora salam nayibuze. Ahubwo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam iyo yamaraga gutora salam asoje sala yakoraga adhkar, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. hanyuma akaba yavuga ijambo subhanallah inshuro 33, alhamdulillah inshuro 33, Allahu akbar inshuro 33. akaba yasoma suratul ikhlas qul huwallahu ahad, suratu al-falaq, suratu al-falaq qul a'udhu birabbil falaq, suratu an-nas qul a'udhu birabbin nas. Izo nizo adhkar kenshi mtume sallallahu alayhi wasallam yakoraga maze gusari. Ariko nashakisha hano na hamwe mtume sallallahu alayhi wasallam yaba yarasabaga dua maze gusari na habuzi, kugeza ubwo na Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an atubwira ati fa idha qadayta, Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati nura fa idha qadaytum, nimuramuka murangije sala yanyu fadhkurullah, mugire gute musingize Allah, ntabwo ari musabi dua. Walidhalika umuislamu yarakwiye gukoresha amahirwe yemeza yo gusaba idua ari mu sala tarayirangiza. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yagize guca ku mugabo amaze gutora shahada, yani tahiyata yirangije, amaze gusabira na mtume, arangije ahita amubwira ati sal tu'ta sal tu'ta, saba icyo ushaka uragihabwa, saba icyo ushaka uragihabwa. Abamenyi bagaragaza ko mu hantu idu igira imbaraga cyane ni cya gihe umaze gukora tahiyat umaze no gusabira mtume mbere yo gutora salam, gusaba ibyo ushaka. Wakadhalika mtume sallallahu alayhi wasallam yavuze kuri ruku, aratubwira ngo nimwamwunamye kuri ruku mujye fa'azzimu fihi rabb, muvuge ijambo subhana rabbiyal azim, muhe icyubahiro Imana cyane. Ariko mtume ageze kuri sujud aravuga ati fajtahidu fi du'a, musabe cyane, musabe kenshi, mushyire imbaraga mu gusaba, faqaminun an yustajaba lakum, kuko haba hari amahirwe cyane yo kwakirirwa. Bityo idua nziza niyo umuislamu akoze mu sala ari kuri sujud mbere yo gutora salam, apana kuzana kuba wakora idua umaze gusari kandi uretse ibyiza kurusha. Wallahu a'lam.